Nanda Wata Wata ki City Veni Raturala and Radio Mbulando Wata, San Francisco. Me Kochi Kenda Watabai.
na sabe kinda ba kinda tika buni dona mada bo bula bo da ba bina bina kani ndo magatun rake kaina ki mai viti ni ton rasa ratun singa na singa lebu nda inda ni sanga sibi tongo tini kandu na ona na miniti bina ga bo lebu na sa sema tiko mai be kemuni na kanda lebu tiko na ituku tuku na be kaya do na mo ni mada wanda ba na mata tiko yani kin ite buni non da mada ni bula bo sebi temba ni kadio ni bula kanu itakini ndo magatun rake ndo magatun bula ni kalonga tana zaka na sigenda indai na itaben tana garaba da roga bina bina tiu kina bi kemuni awo te bi tana songole lebu enda mai talada na madao sawati e boga bina bina kanda na rongo da tiko sona boga totomi sona irongo e sona reile su membaleta na be songo ya boga mimbi na koni bi rendi ni lotu e selebiti ke rutuma da boga rongo talitunga na tamba da ni visa be una isi mate wai bata ke na itukutuku le ka sona nraki sa solitiko e ningo na ibo roni zangi kau a membaleta na nonda banua o sa warita karoti kumandangani anam kene matai lalai mendananga le kirongoda en tini karua na kaloko ni rongo dio tina itukutuku en nonda banua kene bia sai bura na ngau na mai viti na ngau na ke ni sibitokan na ba lai bobo le kasaratu kana lima bia lima na kaloko na ngau na ke Santa Rosa na matai ni wabo kini itukutuku en nonda banua en dananga rongo da kina na matai lalai ni nraki o sabo rita katungani ni solitiko na ibo roni zangi kau na tula mai viti na tulau mai sawa kei kandabu. Nui takini ndau makana daka indai ndau makatuna yalo ndau makana yango ndau makatalenga. Dabi kaya ndandono makanda sa ngarabi tabitiko ena singa lebu indai ngau na mai viti ena ngau na ke. Dabi kabina bina katiu kina ena be kaya so ena mua ni madao. E sa tika bu endona madao bou. Ndadam beta na bula bou ena singa tamu na ngau na viti. Sa doni atikungo na ikatolu ni singa. Singa tu siti ni bula September. Ena bakingo. Ya kawiti kona singa moniti mai ke risibi na ba ena ona be mama na miniti sando mandana kena ibo langa uni bo gambulango gai tomani tiko ene na be bo marutaki Tabu
vale ni vina levu mai ona ia yare ona ia oia mera totoro mai tai samba dinanu mamai vale ni via levu mai ona ia yare ona ia oia mera totoro Satangamu, satandola, dolandola. Ona ia yare, ona ia, oia mera totoro. Tadabu rabasua satadabu satandola lolo na ua sang madal nan rakita ba tiko embara bi nanga unago o waru taka tinga ne nei wagaroni dangi koukou sa solitiko ene singa ndai bula bena ka Samuel Koroi mai tua korolo mai vitisa ni bula benak kemoni ni bula benak na warongo tiko mai tua mai koro benaka toka embara bi na sau toka eni dake toka ra tua binaka bakalebu talolo matu ya ni kemoni sti kaila bula benaka warongo tiko na ngaunango semasara tiko mai na koroi bau tai lebu ke lemeki na inima gola bina kai ngonga na siti ni suka lau toka kalunga tiko na bengarabio ikeri talenga sedi embasialo bula benaka mulo alipate tangin dungo ni andra ni bula benaka matagali ono ni benaka tiko ni korobo tai lebu ni tagini dau maga tiko na raki mere mata ni tombo ambula benaka turanga na marama ni bula benaka na kanda na sema tiko mai mere mata ni tombua bula benaka marama yanu batake labeti mbale suba ngoma mai waga labeti mbale suba baga ratiko yani na radio mbulan dua bata yo binaka bole go Santa Rosa sema tikenda tiko yani ki bura raramba ke ina nonda bata binaka bole una sema tiko mai lola mata ela ningo ngai waga una no masara tiko nga ni lako tiko malabeti balesu binaka bagale pun ndo sema tiko mai waga ono ni binaka ne tabi ngarabi na singa ni kuwa di saitoro ni mbula binaka maramatai ni mbula binaka sema sara tiko ningo St. Raphael California oi mai bukatangi tingo merke kalungat ngande ono ni binaka tiko ni kemuni and a radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai Sendena wai ending tapi sama kapu gona kenai
rawana dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tikunin driver, se senga ni waka motoka kandau Drendre na te tube to seki, erto sa tuwa karao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rao sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni V121 toluva V1 Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buku ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rongo na bima maniona na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na nonda wata kei City Veni Raturala. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life.
pina bo le bune sema tiko mai o wasara tiko wili katale tunga so nei tuku reado tiko maingo ya sa bo bina tiko we kemuni na imatai ke baka e adu tiko so na songo mazo ambeka ngo se mazo maingo ni tuku mai mera ni e bo lele liani we irana we kamuni do magana mbose so mbeka na sole baki so na sotanga bo be we kani songo beka ni tala se veikinda baki na songo ngau ni boga doratiko ke baka ni bina kata me boga jota ki ni me kila bura ve taratara mai mataya ke ni karu endo na wakanda wanga da buta tinga na dana boga bula tinga mai be yau ya boga bina katiko mai na garabita biau sa do dingo matiko so na tuku ya sa elo boga bina ka bi kemuni ya o kaila sti kaila usina madala siti benigo sti kaila abogan bulatiko mai bia o mai na koribau ngangoi tailebu o tisanga e tukuna tale tunga me ni akwe sema tunga me na koribau mai tailebu e o semisi kaitani e dua non na sema ni biwa kani o sinikila abogan rase baka bikila inga ngai tukuna tukuma ko o sti kaila krema nda dua na kengu kura nroka no guitau lolo mambimbiani yana kere mai vi semisi kaitani ke baka kilati ko na yada ngoi tiko mai Australia mai Darwin Northern Territory mai Australia ya semisi kaitani sa tukuna tiko ya ningor me sa kere tiko ya ningor ve kaila me do mai na kena kuran roka lolo mambimbi tu yani kai kena sautele mai io bina ka bole ustati ngoma na no kere men do na kemo kura au na ngai empaisa ta kayani au ge kila bondua ni rauni empaisa ta ki so na ya ba ya ngai kura tale ia ta sabo ka bina kana bisinga and the ruma and the kina and garabita bi and the bulida telanga kine so na kabu bo usang ikila rangon ni so na ya e rawani empaisa ta ko no mande labonga ia empaisa ta ki telanga na kura ina koroi bau mai taile buni bula bina kana kando ni sagai sama tiko mai na singele wenda indai sibi tongo na tini kandua ina rusa bulu kalima na miniti dona wakangu ya kabe au me kima mi rongo za baga wasoma na bu na unene tala lal Muhammad tu na baleta na daba baleta na ngele na baga ngata ngele tu na sasanga ni kami tuku ni gor na sasa ka baga en bukan do ta tunga mai on ni tala na nona na numa sini baleta ni tiko bulangi ke baleta ni turangan India o ko ya susu mai bono balabo kani ana tabioka nguno bona kena waimbuta kila bo bina kasarati nga ko ngale tiko ya ni na kalabo na Valley Road mai nan ronga sa tiko mai kia sanga ele ngole bona taka ni buli tala ena lotu eselebi tikiru mai na ya danga ena tukuni ko ena tika bu ni nona ilako ya sa bo bina kan ni oni talita moni rongo da tiko so na beta tauna kinga ko rongo na mazo sao tiena konverendin lotu eselebi tikiru tuma bina ka bo lebu ngauna Santa Rosa sa sibitongo na ba ena rusanga bulu kalima na miniti. Southside.
back in doon nungu life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kami nga ya kinamaga nga ya sala ko mana check sengat tali ni pera sengat sarangan ni pera malilay in time sarang amay so ang kaliwara ka talaga tundawara ko tungko o sala ko dengo kami binaksa Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenta to with unity, kanay buka singelebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrak-drakita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilebu ni lotulebu bay Kemundo e Biti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanda watamay. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala. Kadang teman ko, na mira nga, ni boso ko biti na madawa sawati. Sarauta na boli mo to ka? Tay. Rauchi ko na ilabo. Laba. San ram na buchi ko ragi sa rauchi ko na ilabo. Sasto somichi ko na ka laba kimay. Sindam bebele tu. Songa soy pe kendang gwenda sabi ang garabi chunga. Tay manda. Temanda ndoi nomu na longen nom tabioka nandalo. Oba binaga benunggu bagataw sa te rauchi keto sa te chiku so na ubi. Rauchi so na ubi. Rauchi so nandalo. Ndon raw 5 bulan dalo keto sa te rauchi. Benada keto baba rauchi ko na bosnian ba ko dagli. Na baba raw. Kun baba rauchi ko ni taka chiku ndona kan mataka. Baba raw binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kao ke kai binaka doutor mai. Wala siya mai na kaya. Ora nanga sera lako, era mbuno, era taumbale, era kosaba na wai. Era rambe ata na ulni balua. Kendango via chiko na pajero. Arola mai lebu chiko na kete. Alele manda na pajero. Langan de tamdaka. Nongalaka. Buli manda do na lur vital tal. O deigo kuni buli ndo na lur ker. Libir na tal me taka. Libir na tal ngona le vale setel mai na image ni lotu waisle kandin. Takazaka, tay, kuha na bonda pajero. Na italatala Lal Muhammad, and radio Mulando Wata San Francisco, kauti kenda watamai.
Shake Seleman, kay Marikangata. Sana dorwongo asusumay ng buwa, tega buwi mga maruta kikira to na Temilod, sa ruta to ka na bakitini ka diwa, onas nga wulu ka diwa, ka emuri sangay katokato ni kira to na Golden Dragon kay Ken Jensen, emuri sangay katokato ni Sara, and Sere Kospeli. En na ruta tikon beka na tini ka diwa sang bulu ba bina bina ba le rongo dito ko na to man rando wi buka maruta ki era tarata ki kanda tumay na do nangaw ng balabu bula bina kasti kaila o tal no tagati ko na we bola bola yu sarra ngo o kaila sti kaila tiko ani na koroi bau gai tuku na be semi si kaitani me una gai ba kautani na kemukura na kuran roka me ba kau yani me una yang paisata kani sa umatale mo ko ito ko may Australia o kay tani. Isa yung paisata ki may, yaw talangaw yung paisata kaya ni so na kay mo Apollo. Yaw, nabitala no. Goman na dati ko Amerika, na bura-bura lebu, na bura rambay lebu, ko iti kabukinan na bay kakeda nga, na nanuman iti kabuhay bura-bura. Yang go, tuku-tuku po usarat ko matalian ko ni raw ni yung paisata ki may, nakura, ngayon pa isata kay mesa ng duwa na Apollo, rosa tangay madha o merubi. So, kaya ni bula binaka na siya matiko maya na singa libo yung dainday, bula binaka na italatalan buwisa na raboka, ni bula binaka na italatalan ni songo-songo leo ni lotu wesele, tamadagada ko na bosay. Bula binaka bukan bula talitungan ni ke mundo na tiung gorima na siti ni suka na swaya shipping na siti ni suka malotoka ni tangen do magatunan rakin na sa sabara rakay na katumandang amay suwa ni dila kata-kata tu na singa sangay waywe na sa sabara na moiram dolabin na nabiangwan na nabimbulo dolabin na kuida lebu ni tambua tangan di wanua na kurbarua binabalebun jina na barorong kotomo kengongan na hinga lebu ni kuwa na singa tu city viti kasi nga tu city ko may biti hindi na nga niya kabiti kong goni singa mo niya Santa Rosa San Francisco Merike kandas may siya maditi ko yan ikina ni sabo rusa nga bula miniti may lima na kaloko kabi ni moniti Santa Rosa Merike en radio bulan dua bata enon da bata San Francisco ni kauti kenda bata mai
so enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka koni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabioka ka na kauslo surua tatni gelago pata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo duon limono se onga wale sarangan ito miko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talangan ni rutuli dilibata kan na kemo katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila mada ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palilai. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tuntawara. Kuwertongo. O sayang ko dengo pamilaksa. Iyo. O yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bulo vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa e ambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu sa bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggo sanggay to tokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kena bagai singelebu sa bagai kabi, may baka na bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala.
Tangi to iri ke Aotea, a vo vina ka vo lebona. So ta tawala kodi, ni sa vo toka vitu na miniti me tini karua, na itukutuku na nonda vanua na vea sei vura mai viti, e na tini karua na kaloko, e na lima na kaloko, e na nonda ngau na Santa Rosa. Da voka vina ka vo lebo, au voka wili katiko nendre voka tiko na vei i sa vo se roda kapatiko na ila olango. Sei misi kaitani, e tiko sara mai Darwin mai Australia, pata ke Steve Kaila, e tiko mai na koroi vau. Mai tailevu. Na uwa madala taka tuka e nina nrau walavolai. O koe tuka e nina koroi wau e kere a politiko i Australia. Mani kai mai o koe tuka mai Australia, ngai wakautanga mai na empaisa na kura nroka. Me wakau mai na empaisa, sau mama o koe tuka mai Australia, taru sabe i saunga, empaisa taka mai na kura, au empaisa taka e nina Apollo. Kai sota ngai madawa. E au ana pei wasaki e tiko. Ta poka bina ka walevu, e sisinga tu siti tiko menda waraka ni tuku e non tapanua, ke ina vea sai vura, e tana poka rongo kina tamadaka ni vista, ke una isi mati wai, e duana vei tatauna kini berindanga i rongo dana i tuku e non tapanua, ke ina vea sai vura.
wai muri na rona sereka na linga mu wai kambani ni da boga rongo kina tamba daga ni obisa ke una isi mate wai. Gai baka daba manda na buta ku buaka. Dona kisi ke to alinga rava. E to la dorvor to kambatan dona baina buaka to baga mate na buaka. Kadi to kaya no to ke ni buaka. Kem do kila ngor no buaka. Chiko lo iku sen ke bonongo. Kem do kila ni dal na kanto da kaba chiko lo sen lewa. Saka di bana kisi. So me bana kisi o sin kilan o asen tu ve na list no to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kila ni dal. Si anke to sin dal. Ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulu maleto ko na ron to da bali le minito to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandu romatai. Pamadala takana damando pamate kina buak. Eu na luben tui. Nongu tutu na tui ni bonongo. Au le wana buaka au le wai koea. O koea sini kai bonongo koe ba wa chinga miki. La kona kena karua. Pamadala takana dabos pamate kina buak. Ka ko nongu ratu engone bino na ratu koe bosautia. Eu na kai bonongo eu lewa. Anga ya no kena katolu. Sasi kena leni wa bose babinaka kwani to bosombo. Ka koe no gunana na nganen raw no ratu. Oya ubasu tura ngai korongo. Kena balambale ana ka ke de utara e warindo era ni bosakina. Na lawa e didi ngano na didi. Law is law. Ni taraba ka tawo ndo ne ndone yaya se ni nomu. Rachaji tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito na kina bekenda to ya na singoya na ito tong yang gaitaw be tui. Be liu ni abusa. Baleta ni aware ni babu lider to ke o turanga mo baka turanga. Turanga oren tugu ni koya oren to toka. Turanga marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na babu bulia ya na non do dono ngone me baka bulidi baka do dono. En rauti ko nan dono ni ngone e senga ni ndua na non dono e tui kia o ko me lawai ko bate koya o ko ni duri na matamata ni ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules ni duri lo mani koro align taka na non dono kina lawa ni koro ni duru ki bal lotu align taka non dono kina lawa ni lotu. Ia pena boleh besar una mati wair tempat daga ni bisa e bidanga nam boleh kene bita taunaki mendangai baun dauna numa mereka ko di bagada lai kina na lubenda sere kiti ko na buli tabaka ni bina tiko beir na lubenda en ita bi rangarapa en ni rangalala tiko en nga gondo tale na madawa ni sereki so bagada daga yang rangarapa tiko na lubenda kan bimbito ko na tabaka buli dir ke sadala na ibo buli mai bale sadala tau do ko sarngana no na ilagolako kana baga ndreta kana no na daga e nanga una e sana bangara daga kina ni o tina buli ngara tiko e nanga una go bani ni bina tiko bi kem ni nga sini buli sare ki tal tinga e nanga una go baga dangi dangi ke ir nanga ni buli sa tini karua na kaloko. Kebaka e tau riba ke talebiti na itotongi kuna e na senga ni walia na lenga ni wainganga ni bibo ka matini taki. Gora no na itukutuku na Prime Minister Siti Beni Rambuka. E kaya o Rambuka na kena sabo ka tutu taki maingo me sabo ka lisu itale mai ni itotongi kuna e na senga ni walia na lenga ni wainganga ni bibo ka matini taki. Bosa tikongo o Rambuka en non itukutuku be ira na lue ni palimendi ka bogarai taka tiko kina na itotongi kuna e rawambia kan ni taro e na senga ni ba kaum bokotak senga saranga ni walia na lenga ni wainganga ni bebo mateni taki kaya na ngaunango ni lebu sara na itukutuku e adu tiko mai ka be talano ataki boga lebu na itukutuku na Linda Tambuya na minista ni Marama ke na bulararamba e na nona la ki kaya na palimendi me saba ka le suitele mai ni tutungi kuna be ira era boka dalai e na wainganga ni be boka mateni taki sa ngai kaya kina na Prime Minister na be bo sakingo
e kilanga o tambuia. Asanga ni bibo sakitakia ni anamboseado ve irna leo ni palimendi ni matanitu. E se warakatiko e nanga unango na itukutuku ke na kunru e mbalata na itukutuku ni tambuia. Kunru waki wakalebutiko na itukutuku ngo na ilinda tambuia. Ka warakatale tiku nga rambuka na itukutuku mai buana buni bola lebu ni lotu e sele viti ke rotuma. Me oti e sanangai wagayado kakina. Kaya koea ni tukutuku ni tambuia senga ni a bebo sakitakiani se me a dono imanda me na mboseado ni mberningele ki rongoya na palimendi. E lima nan rau walu sangabulu na itutu ni ndau bebo katabulidi e na bei kornibuli e na iba katangende rana primary. Sa lala tiko e nanga unango. Pakarita ka na itukutuku ngo na minister ni wuli. Kainaka na minister ni 508 na itutu wangase ni wuli na primary schools sa lala tiko e nanga unango. Ka rasaba ka durumia niki na merla ki beso sumita ki tumandanga baka wawa oira ka rasamba urawata mai na nonra wuli torodake na secondary. E kaya talitunga na ministry ni sangati ko na ngaunango me wakabinakatak na vengarabi ke na nonrabu wakabuli di so na gasinibuli me baleta so na lesoni me bakana physics. Ape ira sanga iduru bowiani. Kaya aseri ranrondo ni sa kilati ko na lenga ya tara na zakazaka banga sinibuli bagambimbi na lenga ni isau kunroba kitiko kasaba kabuna na non rambiuta na non zakazaka merala ko kibonuatani kaya na ministry ni zakazaka tiko watake iran na bitambana ni soli scholarship me baleta na non raboga durumi boyani so nanga sinibuli merala kibuli me rawa ni bakatawani na itutu sa lala tiko ngo. Kaya orang ronro ni waraka tiko na itukutuku mai na vei tambana iso e raboka soku mo na tiko mai na vei tutu sa lala e na vei kornibuli. Kina itukutuku ningito ratu labeta ketale no ratu waka ukauengo na no da timini vanua na Fiji Water Flying Fijians en na madho sa wati mertu baka parau ya ni kitonga matani singa en na sota ni valata ki vanua ni PNC mai Teuwaiva Park mai no kolofa. Baka ritaka na dawi baka tabulidio Mick Byrne ni ratu sa labeta ke na ibaka tangin ngende ni no ratu waka ukauengo. Mera tula ki sota kina ke na timi kaukaua ni tonga. Dina ngani anruka na timi ni tonga ve Samoa. Kaya Byrne, ne sabo sabi na daw wala itukutuku ka rarto tikongo mai nandi en itiko liu ni vengarabi ni Swire Shipping Fiji Water Nrua Base. Me baleta na tikinango ni mbera ni rato nanga ingolea ni kitonga. En madongo mertola ki sota ke na timini no kolofa ka na mai teu fiber park en na timini tonga mai kalitahi Canada we boga tabulidi ni erto sa bagai kuritaka so na ngada ni bakau koeango merto boga rau ya nikina tukuna nang gito mai tonga sang ni rawa bakata ki rangana veiti me mai bonuatani ni ralago mai viti rangai me kila na sasa ni sota ki na timini viti ni rangito i viti na bakaki na kaukau ni timini tonga ke ngito tiko na nona rara ni rauna sota ni singa boga rumbuka na tolo na kaloko na kabi mai Teu Fiber Park ke na timini viti na timini Chapani bataki na timini Merika rauna sota na 17 na 5 na miniti ang bongi ni singa buga rawai. Anon rangito na bebenga da ka baga dori tikongo may paranise
e rau matataki kenda tiko kina e na Paralympics. O watu ni solo wata ke Selina Seau. Era sa sota tiko e nanga unango o era ka wakalengai tuna vei tiki ni angon reso e na Paralympics runa undolurua sanga buluka ba mai warani se. O rauna maramango na imbili watu ni solo wata ke Selina Seau e rau matataki kenda tiko e na gito na viritaki kambi e na shot put wata ke na sota ni taekwondo. E liu tiko China e na ngaunango e na lebu ni metali Sarawata, tolu sanga bulka tolu na koula, rua sanga bulka pitu na siliva, tini kandua na varasa, Taravani o Peritania, rua sanga bulka tolu na koula, tini ka rua na siliva, ka walu na varasa, e ka tolu tiko ani o mereke, e na walu na koula, tini kandua na siliva, ka walu na varasa. E na vea sai uravura, dua na kamba koro wakai tamere da kaba na matani tu o Ukraine. Ka kamba kina wakai walu ki Rusia e na mua ni madawa. Kai o Ukraine ni e sereka e ni ki mali walala. E pita na ngasau ka pangole e ni vei Rusia. Ka wakalenga e punga sara na ngada ni vengarabi mai Rusia wili kina na vei pale ni vina wata ke na vei bonua ni saba wai. E kaya mai na i tukutuku mai Rusia ni tako soba in duanan rau 5 kawalu na matanggali nga saubu kabango ni Ukraine ka sanganin doa maboa se mati. Yo ya na sabo sanga ni rua na matanitu e rau bui valati kongo e nandua na vingali sumini wai kasabi da batamai na mbaki na non rau valatiko o Rusia vatake Ukraine. E kana presidente ma Ukraine o Volodymyr Zelensky ni nortu vanataka ni ki mali olala na nga saubuka ratu kila ni sana saumiki na wabina kana kamba koroni Rusia ka toko ni aniti kina na nona adagadakan ni kamba koro di bei rusai kaya mai kina na minista ni matanitu Ukraine o Rustem Umerov ni sa bei buketiko yani o merke e na matangali nga sau panataki pakaungo be pangole ki Rusia kan dina nga ni kawai takitiko pakalebu na rabu sabaka e doritiko e ningo ma Ukraine baleta na yarang e pakau tiko e ni mai vanuatani. Mai na deva ni wasa baka China na South China Sea e wakareita ki maikina ni dua na be lenge tike na be sabo sana be mba samba diazo mai kia be rato na matanitu ka rato sabe mba makawatiko membaleta na wasa e China kao China ni wakabuna tiko na matanitu na Philippines na tiki nango e na non rato we mbata kana yala ni wasa na Sabina Toll e na deba ni China Sea. Ke be le takitiko na wasa go. Ka ala kitiko e ni kino China sa ya tiko kina na be tartar. Ka era sa riva mbi takatiko. Na wili ni manua ni Philippines vata ke China sa tiko e na wasa go. Te sana badi kadambote talikina indo na ivalu. Saya do tiko manda na non roving boleh membaleta na wangabuka kara bukani kichapani ya sa tiko talengo na kawai embaleta na manua ni China era sa kunetiko en wasa go kapag wasibi na second Thomas Shoal
na wasa e vole katanga na atu Filipaini. E sanga ni dua na dinati e se poka e dorirao ambaleta na vi tartarango. Ka e adomande na bula tune ia e poka ki mai e na bula saoti na bula okosita ni vunga na vi tartara le leka ngā ka e ado e na wasa vole kata na tu Filipaini. E na numitiko ni na rawa ni toso no tiko ngā ka tomani tiko na veileti ke na iwalu lalai ngā. Rawa dimbi iwalu tiko kina na manua ni matani tue rua o chai na wata ke na atu Filipaini e na ngaunango. O kena tukutuku ni raki, sa soli tiko e nendua na iwaro ni dangi kaukau a membaleta na veetu e anu mai viti. Na atu ya sawa, na atu lau, na atu lo mai viti kandavu ke ina vea anu vole kata. O tabe uni ke ina vea anu me bakata ki dikombia ke ngele levu. Tokalau ke maduata, na deba ke mbua, na baravini e sana mai ra, na sana ra mai rakiraki. Ka wakareita ki mai nindina ngā e ndua na ua nin raki vinaka. Sa kunengo e na deba i ra, ni vea tu anu mai viti. Ia sa soli tiko ngā nei waro ni dangi kaukau a tokalau deba e na nonda vanua e na ngaunango. Mea doba na bongi lewu indai e na mbula saratiko na tokalau wakombimbi e na i waro ni dangi kaukau ki na atu e sawa na atu lau lo mai viti kandavu ke na vea anu vole kata wilikino tabeuni ke dikombia mai vonua levu e nangele levu na tokalau ke maduata na deba ke mbua e na mbaravi ke rakiraki e na sanora kana no mini na mbula saratiko kina tokalau deba na lakia doba sara na vasanga vulu kalima na nota na sona ngauna na bebo nota leso e na mbula tiko ngaki na tokalau deba bora na wasa tatamba na mbatini dangi na sona ngauna e na bebo nota leso dau makatunan raki mamada rani tau banga una nauda e na maravi ke singa toka mai nan ronga na bua suwa ke na usori korowo se rua na mosi na itasiri na lomani dolo ke tailevu na esa bakara mai na esa no ra na deba ke mbua na toka lau ke maduata ke ta kaunrobe tabe uni lau lo mai viti vata ke na ve anu vole kata e nan raki mamada koto batana mbongi kana senga ni besa una ituba kin rakiongo ke ne boroni dangi koko asa solitiko yani e na singa lebu indai mai viti me baleti ke muni na kanda oni toka embara bin raki sumber mai e na senga ni besa uba lebu na raki na mbula toka ngara toka lau deba tatamba e na sona ngauna karana raoni tau banga una na uda indai me adoba na singa ni mataka gori na itukutuku e na nonta vanua na besa i burubura na itukutuku ningito ke nan raki na nonda bata-bata kay City Veni Raturla. Toki langit sa vanua. Hulale samba si kalawani panumu sama kabuta. Kalau sambula la wadi ngaula na mendo nila seni kaula musana kuruma. Dalai burubura sabura bura mahua. Sabura bura mahua. Indile asana sama sumati na mekin ruwa sana ruwa yo. Iau vanua rambeta. Babura bilera bobiru walu ne anu sana matani. Usa mailangi na kausa paria kia mayani kile na pomori na kume la mani. Aau ilangi na ruwa kamula sume mulani. Sabura bura mahua. Sabura bura mahua. Indile asana sama sumabi na mekin ruwa sana ruwa yo. Suka ni meke usando muda. Lawa ni meke mesa
suka. Ya bunu dua ko amarua se bunu mana baka tambera. Ni basu bika masu ni manu wa mana se utana wa kulu sabura 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 sabura. Lingene asame same somodi na mekin en ruwa misana rumodi ya gura. Lingene asame same somodi na mekin en ruwa misana rumodi ya gura. Nalawa ni meke mesa suka. Ya bunu dua ko ama uwa se buni mano baka tambera. Ni basi bika mbasi ni manu wa ubana se utana uwa na bulu kula sabura 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 bura ma uwa sabura 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 bura ma uwa. Lindene asame same somodi na mekin en ruwa misana rumodi ya gura. Isuka ni meke usando muda. Me volia back in doon nungu life insurance policy? Laka kira ni tutane katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila mada ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera paling lain. Ini time sarang amai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau sarang ko dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programa waro taki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei kemundo e biti, and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Doya robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singlebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenta to identity, kena bagai singlebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may nawal na kaloka na mataka, kinawal na kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala. Matale aposo ta kadiwa tu
Police Public Relations Sema Kawakawa Mateo Alena Vosota Kadiwaka Tuna Oda Eveneu na Tolona Semi Sikaita Nimbula Vinak na walebu na Bengarabi na walebu na Sema Tikomai Kemoni na walebu Matangal Kautikenda Batamai na radio Mbulan Duavata Kato kay Rauke. God be with us all. Amen. Ricardo Paul Mbula Vinaka Artumbono ni mitalit ngakina na matadakadaka na Swire Shipping e Lautoka ole kima Veniana o Manoa na bani valu ke iran leo ni korma ina sirnu lebuka o balau ke tabuya e rewa ve bota itiko e ani o Paul Ricardo e mai Lautoka na siti ni suka mata Mbula Vinaka ngai kaina kitiko mengovea unirau banua bewe kani kaya rau bi sa bosa tikongo na ba kaumai ni kura wata kena bol merongai bi so ngai madha wana empaisa saya bina boga lebu ni Mbula bina Elesi Wong Mbula bina ka bai wala ngau ti ngana singa lebu ni kuana rou walolo sosok ngai moli ngai rokete arauta kena ngusugori na ketengo kunilanga ulobu da betaya kichoeli buarongo tiko mai tamabua na bolev and MH Super Fresh Supermarket tamabua nangauna ni buadengo wasngelebu bula malaka matangali usaya taba pinaga bolevu na Bengarabi pinaga bolevu pete naitini wow, na makandongo e bola mai balangi be ubango o imbaleta na tukutuku nei Linda Tambuya kabi bo sagitagiti ngo na palimendi ngai bola tiko moko apete naitini just do it, let the result of it speak for itself. Dongo e toko na tiko nei tukutuku nei Linda Tambuya taronga tiko moko se da bandere rebaka sanga nindo erere takadi baka tiko ngana tuku ni weka edo tiko mai palimendi sambita tiko madangani palimendi merang kai bibo sakitak atali for vai fayex ni bula benak binaka boka le bion dina singa binaka tiko ngo tau maka tiko nan raki eke rongo di mai biti di la kata sartungango na singa dina ngani soli tiko na ibo roni zangi kaua wasa bula binaka talifo fayex kay kemuni na kanda ni sama tiko mai na ano turanga mai rotuma ni Mbula Vinaka na tiko ni matanitu mai ahau na tiko ni matanitu mai rotuma go the radio Mbula dua bata San Francisco e kauti kenda bata mai
enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi leu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na jibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonta baingani kinang gamure na kaka na buwa malangin mebaka na steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua that me Gela ko patana kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street. Oya Santa Rosa, California. Era talang ani rutuli dilibot ka ni kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man na check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tundawara. Kuwertong ko. O sala ko bengo, pamibinaksa. Iyo. O yasar ngana buna, rau sarra, sa tiku na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to with the kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda wata kay City Beni Raturala. Tarong talaman din doon ay tukutuku ni talatala Lal Mohammed. Baleta na Vingarabi. Kaya tutubi. Daw suli na nga wala ba tutubi? Ono hindi ko may singato kasi bata nakadagabeo ang kasi Lucas no dagabea. Lako. Okay chico no neben sindo Vandenberriao. Lako basagra no mula no ngonsa lako lebesiko. Mongi se singa. Kata-kata na singa se liwa may nadaba. Se tau nauda. Oy ko mola ko chico nga. Kendango tau nga bango na udanda sa tutubi. Na tutubi ngay soling ang onum retirement. Kuwaro teman na tutubi. Praise the Lord. Ya. Zakaba na inaki ni kalau. At tumala ka may nakalaw naka. Menda zagalaka. Lebala siya may nakango. Araw ta na bula ba wele. Natamatang ando ba wele sindo zagalaka Tugin nga. Do zagalaka. Nalingay sindo zagalaka. Enan ramdabua. Nasyang bawi kundo ng buliman ray. Napanikia ke manda ni sin rawe ko. Keto may law, keto kilachungan na panikia ke. Naka. Ya benaka na talatala Lal Mohammed. Roto may law, roto kilachungan na panikia ke. Roto na ilaw ni Sundaya may bunong balabu. Anda warong otukina be Reverend Lal Mohammed. Anda buka pinakabali buwa. So na itukutuku ndina. Merarongot na nonda lumuti na nonda italay ni kalo. Tapos kami nakatiukin na singalebu inday ni sa about kong ruas nga buluka. Ono na biniti men doon nakaloko na ngauna may viti Santa Rosa sa ruas nga buluka. Ono na biniti.
be ono na kaloko. Songombula.
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka katau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan ono Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang semburi ni nanomu yaya. Maina nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kivalilo tera buku ni oso pakadadaka. Sendrakin kita beka na tos nimbula. Kuwa ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kena programu warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. Ena muna ngau na nalewu ni nondo so enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bei matangali kaka na itibigina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang mebaka na steak gai baka loka tabioka kena kozlo surua Otat ni, kailangan ba na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtu, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, na dio valuma, Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erau talang ani rito ulit dilibot na kanin na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata kay sitiweni raturala.
Serendali tuna wanga. Iyo, do tale na ngauna e kembala buna bula bena Castino Tokona, mai Auckland di New Zealand. Mai Australia, bula bena kalabe timbale suba bena kabagalebu kemoni, bena kabagalebu na andau sematiko mai, bena kabagalebu. Na nomuni sematiko mai, na wakanda mai Sydney, mai Australia, ke ina bebon mai so, bagalebu mai waga. Tamayase ratu, bula bina matagali totoka iyo bina lebu na beo kani bina lebu na sema mai tamai ase ratu ke Ross ka tukanga mena do kandongo bula bina ka from Fiji iyo bula bina ka telanga ni from Santa Rosa asabo tokango ruasanga bulu ka di wana miniti ni basota na botongo pitu na miniti mendona kaloko ngauna batea ni sabo ono na kaloko Santa Rosa ono na kaloko na kabi tatu tolo sarati kona toso ni ngauna anda sema ditiko niki na be kemoni na wakanda ni warongo tiko mena singale nenda suba paka doritu ngoma ibiti na andi senitoa songo nama kini andi senitoa paka doritu ngono ra mai BCCB na ngoneleo era paka turima yana be kambani ka abuai doritungo na kena songo be kemoni na ngolekina wambimbe be kemoni na dorobo na ngone leo na buli balet ni sere kitiko na buli de bakadangi do ni biang wale sombutu ni ngarauna na nomuni laibondo ena kanga na dokila rarambatu na ramlili na nomuni laibondo ka ndua na ngone leo asa lenga kina bukandua na lutu na indambe ni ramlili na ngauna dowiritiko kina taumbitala kira ka kanira raon sa takal no na bulang endo tela na bakadala kanga ya zonga ena bidana singa saoti ena songo tiko nga ni andi senitoa enda laki bondoka tiko nang gingi eso era bakarauta kana kenan tau yau bula mataru tiko ena tikina go ser sala ko nga ni sala ki bukan duria na nonra misini lelebu me rawa ni rawa ela bokina se etiko en dua na matambose se en dua na bagai lesi e nona itabi me anraba ni tubi na kana ngada tau doko ni bei ka ndonu me rabaga yang ataka ni rabaga di bisnisi en bei ka bakan na indambe doiri o ko doiri da ke madao ngai ulata ki kendale suma ki burabura se o ko ngole ngaba bamba mawi matau e lebutiko na kena matangali e bagai bei enta sala ko ngani kala ki bukan duria ka anda sa kumoni la bosara bir le ne no bonua bambi bir na ngon der ndau talitaka mera la kibondo mera marutaka na ramulili sa lenga otiki na indua te senga ni bia bo le lebu na lenga kani rara oni sa ya do na bodo la kauya ya do talenga na madongo o warakati kona nona itukutuku na minister ni be bo baleta ki ko engaraba na be bo sakingo mera ni ado na kena be banga ga i madala manda ndau bugai be na kena soli na be bukan donu i beira era ndau udidi baka na sala ni be bukan maruta kingo merala ki buka wele itu kena na lubenda sabia biar reba ki mai ni daronga da kanda bia kila se bukai be na kena buka tarai na daga kango me bukai doritiko era tiko na kena matambo sengaraba di keba na misini di keba na yaya e baka nga taikina ni berninga e baka nga taki se sa baka nga taki nga ngai warak na baka talaka
e sabo toko go 5 miniti me ndua na kaloko enda na pagarongo tale tunga be una mate wai mai na tamadagadaga ni ovisa ne kautikenda tiko ya ni kina ngauni na rongo itukutuku e na ndua na kaloko. Tapagarongo manda vei una isi matiwai e na tamadagadaga ni ovisa. Dona kisi wala ngango kitungara bona ngon dorbolela I kalasi ono. Sale wawa mbasi sa bondo, bono ni wawa mbasi tomikoko ya na isongo ni paketi na tin peanuts, na tin ni pinati kwa kakapa. Tawanoko na tanga sa lenda belom ni classroom, vayan rin ng kasibul sin vayan. Ate kibuta pa ako na lingana. 2, 2, tolu, sarke kele rangoni. Kau menangoni ko, tarung ko ato na tabela ng takani. Kasar ko yo, binakatak nga mo mate. O yo, mo mate nga ni ko. Baleta. At tagalila, kayo na muso liyan uwa nung lunchbox. Kaya daba. O, ang uli daba na noa. Iyo, daba sarulay tabakin na lingam. Ito na, kami biya, okay, wakila, ki usa kinto mo ki kung ano mo sa kayo sudumay. Iko binakatak nga mo mate levia nyo, saba mo sirvali mo nung gabok. Na yoti ni bosa enda utaw ingone ni berin leivuli, ya saranga na bosa ni bitataw na kiwa. Na yoti ni bosa etaw ingone ni bimbi katu manibale ni ngole koribuli, ya saranga na bosa na koti ko ibuli, na singa to ko ya. Dono ngonele we ko yani bosa tati nga sibuli bosa tati kirangoni. Dono ko na tapil nga biko. Ka kombi be me bali ko na kanga tukun me biya. Ulukau, kota mina mandua, ada buti mai bua o kuko na o koro simpulu mai namba kibita sawe te kilrak, tanga buangai. Ngone na market ta ngano no bu bale ni duri mata ni kurvuli. Peta to na kenda kambi. Ya. Sora baka samanren re basi ketiko ndabe to na gituki na singale buenda indai kira to tambada ni visa ena be kaer to
ur sandono magatiko e nanga unango e na buku ni pei pangangai ke na maroro e ni lawa. Sandua na kaloko. Rei tukutuku e na ronda banua mai viti. E wakarai taka mai na tapataka nivuli ne endua na i wili lepu. Ne ngone era salo malenga takatiko na vuli e nanga unango baleta na i wili ninga sanivuli era sambiu vanuatiko mera ngoleani ki vanuatani. E wakaritaka na tikinango na minister nivuli a seri ranronro ni 508 sangavulu na ngone e na primary na i wakatangindingende da sa lalatiko e nanga unango. Ka rasa laki kaumai na ngone rasambo bakatapara na nonra puli ana secondary na wasa wasetaki me rasa laki beibuke ani e na takatakango me rabiso somitaki. Na ministeri ni puli ana ngaunango e sangatiko me wakatawana e 508 sangavulu na itutu sa lala e na nonra itutu nang kasinipuli ka rasa kaumaikina na ngone rasambo rawata na non rabuli na secondary ne wasetaki me ramai be wakatabuliti. Kana ministeri ni e sangaitiko na takatakango me e rawa ni bukeira na ngone buli ia me wakatoro taki ira talenga na ngol nanga sinibuli me ramai be wakatabuliti wakambimbi e na lesoni na physics ke ina sotale na itutu e lalatiko e nanga unango me mai wakatawani. Kana minister e aseri ranonro ni sa kilatiko na lenga sa tarairatiko nanga sinibuli. Ke ina nonra wakandeitaki mera teitiko mantanga mera ngarabana nonra ita viendinanga ni bunga era sabia ngole tiko kibanuatani baleta na dhani ken reisau. E kana ministry ni sa takatiko e nanga unango e na nonra wakaisosomitaki nanga sinibuli era sa ngole ka wakandeitaki era na se kena bo era sitiko e nanga unango me rawa ni itosoitiko kina na takatakan bimbi ni buli wakan bimbi ne katolu ni wasa ni buli enta sa wakan namata tiko kina ngo. E wakareitaka na Prime Minister Siti Veni Rambuka ni senga ni sau ni taro na itotongi kuna. E na senga ni wakautia na lenga ni wainganga ni vei wakamateni taki e viti. E bosa tiko ngo Rambuka e na buku ni wakatutu kalabeta dake mai o Linda Tambuya ki na palimendi me sa kaule sumanda mai ni itotongi kuna me baletira era wakatalai e na wainganga ni vei wakamateni taki. Kai o Rambuka e senga ni wali ni lenga na kuna. E kai talenga ni e a senga ni sebe ibo sakitaki manda mai wakavinaka e na mboseado na wakatutungo sa labeta dake mai ki na palimendi o Linda Tambuya. Kai o Rambuka e raunanga ibe ibo sakitiko ki Tambuya e na buku ni tiki nango. Ni sa totolea ni ki na palimendi na nona wakatutu ka semberamanda ni be ibo sakitaki ani e na mboseado. E kai talenga na Prime Minister ni warakitiko e nanga unango na itukutuku e soba te ke ira e rakunru me baleta na itukutuku ne Linda Tambuya ka wakaritaka ni warakatalitiko nga na nona itukutuku na buni bola lebu ni lotu e sele e viti kei rotuma ni mbera ni ngai wakasamataki e dua na wakatutu me sotabikina na wakatutu saya do timaingo na palimendi. E na itukutuku e na via sai burubura e wakareitaka na mateiwalu ni Ukraine ni vanataka e vida na nga saubuka e mali olala e na vida na singa saoti ka vanataka e ni Rusia e na ikuritiko nga
di vile dele davi kaya tu tikongo na ken Romali o ken ivalu ma Ukraine ke Rusia. Ya e vagarita kama na minista ni vetango maki mai Rusia ni ratu atako soba ndonan rau 5 kawalu nanga saubuka bagongo ni Ukraine ka sanga nindo e maboa sanga talanga nindo e bagalenga ikina. Ya kana president di ma Ukraine o Volodymyr Zelensky ni sa rauta bagabinak me pana takayani nanga saubuka me isau ni kambakoro e dakava na matanitu Amerike o Rusia ka kadiva kina na non ravei toko ni na vei matanitu e na rani bura-bura. Goe o kaktiko kina e soa na nga saubuka e rani buka bagai awasara. Ang galiki kadambote na vanua e tau kina. Kaya talitiko nga na minista ni veitango maki ni Rusia o Rustem Umerov ni sa vinakatatiko me tukuna ki merke me tarova se pakalaitaka na no na veibuke ki Ukraine me baleta na soliarangi ka pakayanga takitiko e nangaunango. Ia sa pakarita ki ma Ukraine ni senga walanga ni lakotiko mai merke ki na vei matanitu e na rani burabura na vei toko ni o koea sa tika bumbulia taletiko nga na no nga saubuka. Kinang gito, wakarita kamay na dawi wakatabuli din no da timi ni Vanua na Fiji Water Flying Fijians ni rato sa tosedake kaukawan ni no rato wakabakaraw baleta ng gito may teu fiber park may no qualify na mabawango. Kaya burn ni sa wakarita kawati na no rato ituba-tuba ka bosa tiko may nandi na tiko liu ni Swire Shipping Fijian Rua ni rato salapetadaki na ipakatangin dengan ni pakapakarau kina pa kaukawayango me sotavikina na kaukawa ni time ni tonga na ikalitahi e wakarai takatalenga ni vida na dorobo erto mabawatiko na ngaunango ya sangkaravitiko na tikinaya rato satu bagarau merto labeta da kene bakatangin dengan deni non rato ngito baleta ni rato na lai sota ke tonga mai tonga e na tolu na kaloko e na kavi ni bagarau mbukang ko e na teu fiber park e rau na sota tiko sota tali tiko nga na timi ni Chapani ke na timi ni Merke e na tini na kaloko e na mbongi ni singa bagaruai. E bagarita ki mai na doana i tukutuku e na buku ningito ka rasota ki tina na venga dha ka baga e dori tikongo mai barani sena Paralympics runa undolu rasanga bulu ka ba ni rau sa bagarau tiko na nonda mata ki na sota ngo e rua na ngito e da na baula ki i baga itabikina o yan viritaki kambi na shot put watake na taekwondo rona matataki kenda tioki na ruana marama o naimbili watu ni solo ke Selena Siau rona matataki kenda yani ena sota go ena chibi toka na dio ena tini kalima na miniti ena mbongi ni singa lutulebu wakarita ki ni ambonganga toka ena dua nangito o Irene Ma ena matai ni nona wabo kiningito ena taekwondo ia ka nruka ena rua tele nangito. E liutiko China ena ngaunango ena iwili ni metali tolu sanga wulu ka tolu na koula, rua sanga wulu ka bitu na siliva, ka tini kandua na barasa, o Peritania, e rua sanga wulu ka tolu na koula, tini ka rua na siliva, ka walu na barasa, ke Merke, ai ka tolu tiko yani, e na walu na koula tini kandua na siliva ke na walu na barasa. E dai tukutuku ni nraki, na kena ngoa ya tau rimainandi e na singalebu endaindai. En dei kotonga na i wakaroni tangi kaukaua membaleta na i duru ni wanga e so. Mai na atu ya sawa lau lo mai viti o kandabu ke na vea ni anu wale kata wiliki no tabeuni ke
kena vianu di kombieva te ke ngele levu na tokalau ke maduata na deva ke mbua na barabi ke rakiraki basika toka kina go en dona ibata kila nin raki mamaba na deva irani non tapanua ka baga bunatiko na bula ni dangi tokalau ke na tokalau deva na non tapanua na ngau na go me dava na bongi levu en daindai na non tapanua en kau atiko na dangi mai na atu sawa na atu lau ke na atu lo mai viti o kandabu ke na anu bole kata o tabi uni ke di kombia ke ingele levu na tokalau ke maduata na deva ke mbua na barabi ke rakiraki ke na asana o ra en pasika tiko na mbula ni tangi tokalau ya raki mamada koto na non tapanua andina nga ni na tatamba na bati ni dangingo na sona ngau na kabora-borana wasa gori ke moni na turanga ke na marama na itukutuku ni non tapanua na itukutuku mai na sai vura na itukutuku ningito ke na raki Na nonda vata-vata kei City Veni Raturala. This is how we handle the patient. Era que rebunde mai. Nei bakatangi samme mela vaki mai. Na tolona somos sabiru ai. Suingi ngele sua malu mai. Chebe. Sekana imbe, ena levu ni seu. Toa mai be e mai seu. Tolona era sa
tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tabioka na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na kari toa sa wadha badina na keni kana kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale gore na JJ's Food Shack Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritiro sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and don't know life insurance policy? Nakakira nito tani katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali nimpera, sangat sarangan nimpera paling lain. In time sarangan mai. So kan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate. Kambani dua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Na nonda bata kay City Veni Raturla. Mundre mai rangi toka lauena kena serra katua beiseni kaua ukaina lumana lubi keirau sira samai biu wakadua beiau Isa mata bina kalidau kau maya udangai undi amata nasagai dua dile anti akara rawani sarai nai baru dua sembang boli rawa Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Songo ni wana nomini ambakin rau kay ratu kandabu level school ene katini katolu ni singa ni bulango September. May na 5 kina tini kanduana kaloko ene kabi en nangarabiti ko may na Holiday Inn Express and Suites di wandua bitu limamba West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, diwa 5 walu. Au na numa me wakarai takarao talenga e biti
e na tikabu e na singa moniti maingo e na taiambe mai na flea market me ado yani kina Albert Park e na bulangin doka ikina na Prime Minister City Veni Rambuka. Ya ke moni na buli o tira tukanda bulebu ke moni na weka ni korni buli ke moni na da we tokoni na katalau masu ni ANCF en vogeldori ni kawalu ni singa ni bula katumai o kotova ka na vogeldori en dua tolun 25 Pacific Avenue Santa Rosa California diwa 5 va saiva va mai na ono kina walu na kaloko e na mataka. Anu itagenda gai ve tukutuku ni takayani na irongo mai na vale ni songo. Vei ke moni na vaga yaton bose se songo ni sole vaki se mbose vaga lotu se mbose vaga bonua ni gai tuku na mai na kena tukutuku me mai vaga lele di talengayani e na radio umbulandua bata e San Francisco ni kauti kenda bata mai. Ni wasoti au tuombu wararama meu sereta kwa matayama sailo ya ombu sailo itue nonda bitirarama Uni wasoti eito inawe atani eito na sena ni serela elisa Nailoloma mai na udhu I verata. Kala ki te ana ulu matua e na tomba saka sakina. Mai mbua, ksabo tutu on de lai se tura. Ni mbula vana ka singa isama tiko mai. E na singa lebu enda indai ngau na tiko ni baka singa lebu. Mai vitingo. Sabi abia ngau na ni baka e kabitale ngai ke Santa Rosa. Sivi toko na ono e na rua sanga bulu ka babe mama na miniti. Bula vana ka dona ba umbula. Mai Fort Bragg, California.
bula vinakan Donna Lesi Vambula, Fort Bragg, California. Ele noa nau kungona nona iwola ni andra turanga kai totoka na sokota na nomu ni anu na etu ya sawa mbalambalabu totoka na ai tukutuku ke mami rongo do tiko mai vinaka lebu ele noa nauku vinaka va tina itukana bula tunga mai na marama matagali ni bula vinaka marama matagali Bucks Kuruale vinaka lebu matagali vinaka William Biu vinaka lebu na nomu ni tukutuku vinaka lebu talaga na tukutuku ni tamai ase ratu e bora itaka tukumako au tukuna tikwe ni na kaya yado en ndua na songo ni andi senito en ndua ngana ngauna sawo tingo baleta na lenga kaya yado kina samba dia do tikongo kaya tukuni mai na keni tukutuku ni ndua na lenga samba dia banganga itikongo samba nganga tikona minister ni be bora baleta ki kwe kangarava na zakazakango ni be bora maruta kini andi senito ya kama yoto mai aseratu matagali ngaunongo se senga tiko na ramulili ena andi senito tiko nga indua na bola indua na stol ka ngani be boga maruta ki tukina na bole na tukutuku tamaya seratu na bole na moni kawaita kana tukutuku na nonda bonua ke na be sai wura ka boga rita ki tiko yakini kina na kawai membaleta na be kai so eron indala iboga la sai ka boga maruta ki kina en songo ni andi senito e pagdanga utikongo en korturanga suwa William Biu pinaga bole busare dan no muito kuku usare dan indom domini kakana pinaga bole no itagani kalungata na singani kuwa ke nei tabi antanga rabokina asibitongo nandua mai viti en rua sanga bulu kapito na miniti
Senga tina ni karaurawa na dhaka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku ni driver, se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ikanale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanta vata mai. Ena muna ngau na nalevo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singilu utaka sa baka kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua erau ni buka tingo ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na tipgina. Mebaka na karitua, waraisi. Na logo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay wakay loka, tabiyo ka na kauslo, surua, o tatni. Gay lago pata na kena pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarangali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street waya e Santa Rosa, California. E rawata lang ani rito dilibata ka na kemu katalobo sing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda vata kay City Veni Raturala. Da pagkarorongo talemanda be Reverend Lal Mohammed baleta na taliboni na taba mandaya e pagkarita kat kumoko ni Ronnie Sauma da pagkarorongo manda buwa Kilanda na ka ore de chungo na bawele go sa bawele takikendo setani nada mungo ai do sa ngaluchi nada mungo taliboni mai be talibon din nga ni talibon gondon di ba singa ni setan sa solibiken asenga na kango sa asenga na bula yali nga na talibon wo saya li na bula ya kaya kaya li chisu sindo na ka me ko ako ni yali ni tu talibon me na ba elebu na ka chigolom talibon lago chugo na pon lago chugo na Facebook lago chugo lemu na ka ngai bango chugo na linga mo dawiri chugo bango dawiri lebu ni dawiri na linga mu wango na numa wiko talanga na dawiri chiku. Ya dawiri. Sapa kawile kenta sarna taliboni sa kuniti ko na lenga ena bugo ni tikina abi na kabugo lebu Reverend Lal Mohammed. Da sana kwa kuriti ko na nonda bebo maruta kia na sekali wenda indai meta na ruana kaloko na ngauna maibiti na ngauna skia Santa Rosa boy rosang bulka vitu na miniti me vitu na kaloko.
Me volia mbeka ndo nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga tu nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. Ini time saranga mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serangan gori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, e barau tegi tu bagai manggosang gai to tokan na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ki, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo kei na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tira buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warau taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Binaka wakalevu nandau sema tikumai. Binaka wakalevu nandau aseti ko nanonda tu wata na radio mbulando wata San Francisco. May kauti kenda wata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulu na undolo na kende wili ni matabu vale na radio mbulando wata. Ia e wili sar me wakatoto wata taki kina kende wili na ngwane tauke and avea say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube. Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
Ulutanga di tukutuku e na nonda vanua. E wakareitaka o Siti Veni Rambuka na Prime Minister. Ni senga ni wali ni lenga ni wainganga na kuna. E bosa tikongo na Prime Minister na nona wakareitaka ni tukutuku e wakareitaka na Minister ni Marama ke na Mbula Raramba o Linda Tambuya e senga ni wali na lenga. E a bosa tiko e palimendi ka bosa talinga virando bola i tukutuku o Rambuka. Ka e rawan beka ni na pakalaila itaka. E senga ni rawa ni taroba. Se walia na lenga ni wainganga ni bebo mateni taki na itotongi kuna e dauraka tikongo o Linda Tambuya. E na ngauna ka pakatarongi kina se ratua samba uwebo sakitaka. Na pakatutungo ni mbera ni kaudake ina palimendi e kaya ni senga. Koe ya wakarita ka serangan na loman ka alaki la vetada ke ni na palimendi. Mena numa ni na walikina na wainganga ni vei waka mateni taki kena wakayanga taki na nonda panua. E kaya ni raunaga eleki vei wasaki ke Linda Tambuya e nandua na ngauna e muringo. E kaya talenga ni iwaraka tiko na kunru kede e ado tiko ea ni membaleti Tambuya ke na nona wakatutu membaleta na itotongi kuna. Awara katale tiku nga na itukutuku ke na wakatutu mai wana buni bola lebu ni lotu e sale e viti kei rotuma. Ni mbera ninga i wakayado kakina. E kaya o Rambuka ni senga soti ni i matata wakapina kai sona tikina i wakarita kango Tambuya. Ka nanuma ni nanga i matata da kesara ke waka. Erto vivo sakitaka e nambo seado. E na vesa i burabura. E wakarita ki tiko maikina ni saeado tiko ngana vei waluwaluti mai na Ukraine. Ka wakarita ka tiko kina. Na matai walu ni Ukraine ni asapana takauti. E vida na nona ngasau. Puka e madawa. E na vida na singa saoti. Na numi metake te takikina. Na veivanua ni mbuliaya. Ke na veivanua ni takataka. Na polau ni takataka ni Rusia. Ia wakarita ka mai. Na minister ni vitakomaki ni Rusia. Ni ratua tako soba en tuanan rau 5 kawalu na ngasau buka ni Ukraine ni mber ningai tau mai ke burabura. E wakarita ki telenga mai ni rau samba di vele rabi tokongo na matani tua China wata ke na tu Philippines membaleta na ave kai so e adu tiko kina e na ve letita kinga ni ala ni wasawasa ni vanua irua. Sa e ado tiko nga na ave wasaki e ado tale tiko nga na veileti e na tikinango e na matani tu China wata ke na matani tu ni atu Filipini e na sota na ngito ni vevenga dha ka waka e dori tiko ngoma i warani se e rau matataki kenda tiko kina e rua na marama na timi ni viti e na Paralympics rono undolu krosanga bulu kapama i warani se
matataki kina na wanua o viti na rua nangito na viritaki kambi ke na taekwondo rau gito tikongo na singalutu lebu na madongo na mbili watu ni solo watake salina seau me rawa ni i wakataparikina na singalutu lebungo na madala ni sota na ngito e rua rau wakaitapikina. Liu tiko China e nanga unangona i wili ni metali, tolu sanga bulu ka tolu na koila, rua sanga, iwa sota, tolu sanga bulu ka tolu na koula, rua sanga bulu ka vitu na siliba, ka tinikandua na barasa, o Peritania, ka rua tiko ene na rua sanga bulu ka tolu na koula, tinikarua na siliba, watake na walu na barasa, ka tolu Amerike, walu na koula, tinikandua na siliba, ka walu na barasa. Na i tukutuku ni raki, wakareita ki tiko e niki nangona i wakaro ni rangi kaukaua, na vei atu anu mai viti. Na i wakaro ni rangi kaukaua e soli tiko e ningo, na asana o yasawa, asana o launa, asana o lo mai viti, o kandabu, watake na vei anu wole kata, tabe uni, ke na vei anu wole kata, o dikombia ke ingele levu, na tokalau ke maduata, na deba ke imbua, na barabi ke rakiraki na sanora. Apakareita ki maiki na nindua na ua ninraki mamada, e koto e na deba e rani non da banua. Ia e na ngaunango, e pakabuna tiko na dangi tokalau ke na tokalau deba mbula sara katatamba e na sona ngauna, e na nabe tu nui anu mai viti. Me deba na bongi levu en daindai e na non da banua. E na kau asarati ko nang batini dangingo me na atu yasawa, na atu lau, na atu lo mai viti kandabu, mai nangele lebu wata kei maduata, na deba kei mbua, kei na barabi mai rakiraki. Kana numi, ni na laki ado asarati ko na wasanga bulu ka 5 kilomita, dua na aua, na kau ani dangi, wakang bimbi na kena e duru tiko yani, e watu ira, kei watu idake. E na raki mamada koto na nonda banua e na ngaunango, singa toka, na bua suwa ke na usori korowau se rua na mosi, na ita siri, tailevu e na bua liku ke na dolo, na sana o ra, na deba ke mbua, toka lau ke maduata, ta kaunrobe tabe uni lau lo mai viti ke kandabu, e raki mamada, e mbatan mbongi. Paiak sa malelei ko nga ngatsporat ko, ne at motero tuam. Gori ke menina turanga ke na marama na i tukutuku e na nonda vanua, e tukutuku e na vea sai wara na i tukutuku ningito ke i nanraki. Na nonda bata, ke siti veni raturla. Tawaroronga manda, ke vei una i si matiwai na tamadagada ka niavisa, membaleta na taliboni. E kalau ngata na ngone, e solibua e 5 wala nga na miniti mai vei nau ke ingei. Kalau ngata na ngone a. Kenta tonga kilai kwa nganda tau dhunru. Kwe mbogi bango tu kila na time me mo de kina se warai. Nandona raw na pasyente na mbula ni ngone me na mbaki 5 kina tina ka walu sanga bula pasyente no na kilay ko yung gas ni buli. Chini ka walu la pasyente no na kilay ko na leo ni koro na bisanga ta na bibuno ke denga iba. E rua nga na pasyente na nonda ru kilay ko na itumutum. Ke o vekila na mbula ni ngone ngai ko ribuli. Girmo ko gas ni buli ngai. Kenda tonga girmo gas ni buli tu ni mayo que tu me veo tu se la en butaco, ora yo tu se la tiro en butaco. E bata uena be kanda tata una kabeira na luvenda. Ni sabu garau tiko utali tuka na bulia na madao ka tumai. Ni marau taka. Na no muni sereki ki na no muni ngalala na baka dangi ngorongone. Ke muni na ngasa ni buli. E sabu tongo e walu na meni time rua na kaloko. E na radio bulan 2 wata San Francisco. E kauti kenda wata mai. Nongo vanua unandao dhimbitaka Wainimboka tailevu na ya sana Na ilenga na tiki na makawa Au na dhimbi ya unandao moletaka Nambuli ni manuke na imbita Na ilenga wa ilevu au ndiva Dondo tiki watu na wainimboka riva Lolo mandina Amania
Imbo ai buki Samuna be nani mekenai kuri Nasuka una keima mi da buti Nandua ndua oyo anamuri Besureti kidna be asana Ale mai o mai sarava Ama afulish ke ongai suka ale Nandua ndua mo arana no mu vale Mami sasuka ulina latu meke na ilutua nangone kede ke nandua ndua marengeti tunaya dani bandua makatulo saka kindelani abu nangone basumana baby asana lolo mabe konina ne mami saka nandua ndua ke mami dindi Amania. Kesa kuru matalamba bulare. Do sare bolu te utile mengor na zakazaka na koronumbu house emba. Ponu ini vinaka tiku ya nindo toka endala na zangi vinaka. Tapo vina vinaka bo lebuni do sama tiku mani siki lebuni kuwa mula vinaka kesa kuru matalamba. Elisabedi Vari rai vea unioni sema tiku mai serne. Ni mula vinaka. Bola tunga moko revina kana munisote sama ni tiko sarang serene satu sarang gue Santa Rosa samdo la wonu wewaki yang dabe sema tiko nga in radio bulan 2 bata San Francisco yang bula benaka ke abi bola kati salu bayani leone maui ni bula na laudala mainga mea mai tabe uni ni bula benaka na itala Samisoni na Nobu mai sorokomba wata ke na randini tala ni bula benaka Basilio banua ni bula benaka kemoni benaka tiko be kemoni na singa ndai ni kalunga tatiko ni bula benaka matabu vale na banua da Devunga Road mai Kalambu bula benaka princess ke bakai rongo tiko mai no itakini anga tiko serikini buli bula benaka tamali tai bonimasi wata ke yandi ke tiloko asani kila tiloko se titoko ndo berau nimbula benaka torika tinai nimbula benaka mena ya tukuka benaka bole buna moni sema tiko mai ya kabi tiko ngo ni moniti mena ya tukuka kaina kini bata sarat tiko mbula tiko nadangi e bakata le tiko ngaki na mai viti to seba soko bangone ke seni melia finau wata ke Neumi Ratulevu dola bina rigi obi na bolevu Neumi Ratulevu dola bina senior obi na bolevu bota itungo na 5 miniti me va maina ya tukuka bina bolevu torika tinai wanu ine bina tuka ni bike muni ke toseba soko bangone bula bina matagali Sekola Road oi
o Joseph o Sokobango ne e tiko mai e na Sekola Road Laudala Beach Estate se ni klana na badi vale ia pina ka lebu te sapo ni pina ka tiko na singa ni kua kena kena itabi sapo men ta paka bare ni kina pe kemoni na sa suka tiko mana daga Santa Rosa pina ka lebu na sema tiko mai ni bula pina ka ni kalongata ni samode Nanda Wata ki City Veni Raturala and Radio Mbulan Dua Wata, San Francisco. Me Kochi Kenda Watabai.